Mela, Marcus kienet jgħidilna li kien f'Gladiator, jien basically ma nemminx li Marcus kien Gladiator, għax jekk tarawh il-Marcus xi darba nġibu stampa tiegħu, he looks like a fucking pussy. That's crazy, bro. Ta' biex naraħ. Don't do my boy like that, bro. Marcus fil-Gladiator. Najt, anka ċiwawa tmur terbaħ. So, anyway, in Gladiator 2 ħajkun hemm Marcus. And ħalkun interessanti. Fun fact, da anka jinsappos kalli nkun ġofi, ma umbat like, leġara like, I just... Ma lilek għax rawk weird, man. I just had a full-time job at the time, so I couldn't do it. Tivvinta, xax rawk weird. Anyway, tlaqna intro. Mux ħakkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-buċer ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Welcome għal Malta Pop. Dik fil-bidu, mux kull darba li namlu Jesus Christ, Marcus. Anyway. Da kolla bloopers, bro, da għom. Da, nħalli, biex jaraw kemmu diffiġenti. L-għunet itfall headphones ma widnik, suppost tisma biex tara s-sound jekku tajjeb. Dak il-sound għet jestima li tajjeb. Xej, He's estimating, it's good. To be fair, l-ewel wieħed rajtu, he actually pressed the buttons good. You know, in-nexxielu jafas. Those two buttons, in-nexxielu. Okay, sorry. Those 4 buttons tajjeb bada jafasum, guys. He's a gamer for a reason, għakku streamer, guys. Allah ħajni. Anyway, guys, welcome għal Malta Pop Podcast episode 2, episode 1, għax l-ewel hit pilot, ma nafxie, l-ewel hit pilot. Dak mux episode 0, dak namlok jekul. Dak pilots usually episode 1 nekul, ma sammu episode 0. Mux prequel. Mux prequel, biex ma nħawdux. Anyway, dan huwa episode 1 mela, uffiċjali. Illum ħankun qed nitkellmu naqra fuq il-affarijiet li dejquna fil-dinja tal-pop culture, anke fid-dinja ta' Malta, mhux ħanitlu ħafna fid-dettalji, ma waħda li għad li reali naqbel ħafna magħha li għandu x'jaqsam ma' xi fuq entertaining u that, and we'll get to that later on. Nispera li taf xet najt, għax mux ma mux. L-ewwel għadna namlu diskussjoni fuq għabattaj li xil-Madonna. She's just nodding. Yes. I have no idea what's happening. So xi wieħed Malti meta jkellmu xi wieħed Skoċċiż. Yes. Fim xat? No. Anyway, għabu ma nibdew dejjem ningrazzjaw lilkom tal-li taraw dal-podcast u anka ningrazzjaw l-sponsors, għanna ġi sponsors, jek tridu sponsor jawna u faqqaw li dejjem naċċetta, we are open to opportunity u anka open to taking your money. Please sponsor us, Please sponsor us, jek tridu. Anyway, ningrazzjaw l-sponsors li għanna li huma Planet Console li nsibu Birkir Kara u ħanut minn daw il-pop tal-geeks li kollu Funko Pop, statues, games, kważi kollox, anka qed ikollu ħafna dal-aħħar daw il-cars ta' Disney Lorcana. So, a proper geek shop sibuħ Birkir Kara li huwa Planet Consoles. U ningrazzjaw il-Solo Caffe li ġibinna il-kafe għax obviously rridu nibqgħu naqra hyper and coffee is nice. Anka jekk jiġi guest tajt toffrilu espresso tidher jessek taf x'qed tagħmel mhux professional. Bring your own mug. Mhux xi ħadd xi boathouse. Ejja, importanti bring your own mug. Għax mug zadni ma dubbajniex sponsors, imma, homemade? Coming soon. Min flok bring your own bottle, bring your own mug. Għanna, dik affarijiet li ġru. Anyway, pamadna l-lum ħan niskelmu fuq il-disappointing affarijiet tagħna. Ukoll ħan namlu trivia, u niprofa ma ninsewx namlu trivia, fil-pilot kważi nsejnieh. Illum Reja ħatu ma narek tistax tibbitja 6 questions li għata Dwayne. And we'll see. So anyway, nibdew. La minni għanqara preview la bdejt nsemmi għana fl-intro, naqbdu mal-ewwel fuq dil-wahda xdi vera l-ħossa fuq dil-ħaġa li faqqa għidinna fuq dik il-disappoint li fuq l-entertainment li għaw Malta tal-arcades. Tal-arcades, yes. Fidejk, Reja. Illa, dik il-topic. Le, wahda Amazing. Tista' titkellem fuq. Le, kompli. I am personally very obsessed with arcades. Jina fissata ħafna li meta nkun id-dar u ma nkunx għadna nagħmel xejn, inta fa nara videos tan nies jilagħbu arcades, any sort of arcade. Mostly daw tal-ticket machines. Minna li tilab, issa tgħid it's
huwa interessanti ħafna l-arcade li inti qed tmur fair enough qed tom fuq il-flus, imma in the same time you're having fun plus you're getting something out of it. Għax inti mbagħad you gain the tickets, u ġib il-prize, u whatever and so on. Jew inkella anke tara xi prize tagħmel goal għalih u tipprova tmur għalih. Kenna wieħed. Malta fl-antik jien niftakar meta kont pereżempju jien aħna konna tagħmlu the kids, aħna konna niskartaw l-iskola u konna mmorru l-gżira u le tkun get your mind out of the gutter. Anyway, kien Guys, it was purely arcadic, don't worry. Mela, konna morru l-arcade, kienem wieħed jismu l-Jokers minn għalija fl-antik, Jokers. Ija, l-Joker. Kienem da, u speċi stajt terbaħ u kont terbaħ daw il-tickets u għek. Gżira ma kontx naf il-gżira. Le, kienem wieħed kien jissu bej il-slima u l-gżira. In between. U kienet fan u speċi konna mux nilabu l-arcades bissu daw anke kellu pereżempju daw balla-arcades konna u balla flus. Konna nilabu in-stage loba imma nofqu, per esempio. Dak iż-żmien bellira. Ija, konna niskartaw xi sitta boys minn flok immorru l-iskola ta' barsi ma nitlux u morru hemmhekk niskartaw. Kont niskarta. Ejwa, kont niskarta, konna niskarta u morru nilabu dal. Insomma, jek tara hommi. Le, ma kont niskarta. You were a rebel geek. Kont imur wara l-iskola, ma kontx nitlaq l-iskola biex immur nara, biex immur nilab. U konna nintefaw hemm nilabu. And li kellu għost, da terba da, għax anka jek, jien ġobni di, għax inse challenge, man. Anka jek trid taqqat, għax fġilli bżemmi taqqat daw il-balla, ma balla tokens biex tiħu bieċa keychain, imma still. You earned it, you actually earned it, mela. It's like a real life game. Pjaċir u għed tiħu xaħġa minn fuq tal-li għed tiħu pjaċir. Ġifiri, anka meta kena dak ta' Bay Street, kena strugar sħiħ ta' Bay Street, ma nafx niftakru. Iwa, le mela jinn niftakru jina, u dak kien vera, kien vera meta kont bżar, kont immur hemmhekk kull darba, hemmhekk għandu ta' hemm arcade qiegħed fuq net. Ma tistax tgħidlu arcade. Jiena għalija. It's a games room. Jiena għalija dik games room għax nofqu il-flus qed nilgħab logħba u daqshekk waqgħet. No, m'hemmx prizes. Il-prizes huma dawk il-machines li kellhom il-prizes ġo fihom biss. That topic actually fun fact dil-ġumma jena usif bimurna arcade, l-arcade, il-games room ta' San Ġiljan. Għax beda nejda, għax għan għamlu bro, kienu għati naqa barra, għalli għamlu ximkien, s-sotu morru bowling, s-sotu, għaka bowling mannixa, bowling għas, dak il-wihet. Eżat, għax jgħet taħt refurbishment. U mbatt għalli isma għalli bowling, by the way, ma nisawx morru għax jgħet taħt refurbishment. Għalli tafxie arcade u Malta, għatlu l-ka posti nafu dak xismu li jem ta' San Ġiljan, hemm wieħed tal-lira arcade, żgħir, tal-lira u hemm ieħor il-belt qiegħed fuq is-suq. Imma dak ma tantx jgħod bħala. Biex kun taf jekk tu ma sieħbek hemm wieħed fetħ ġdid, mela shoreline tuna naqa sponsor u għalli xil-lira. Shoreline wist. Insomma, għanfemkom li sabi ħafna ma kolħa maqdarkom naqa, so forsi ma tġuġ sabi sponsor. Imma, huwa sabi ħafna. Mela, shoreline il-ġdid fetħu wieħed ġdid u hemm ħafna games. U hemm ħafna. So it's for Malta it's decent. It's an actual arcade. Imma mhuwiex bil-biljetti. So it's kemm tilabda u di ma stax nifhem shoreline mela għamiltu dal-arcade u għandkom balla lob li actually jħorġu ħed tickets li m'hemmx prices. Disabled. Le ma jħorġux tickets, tickets huma disabled għax m'għamluhomx. Għamluha bis-sistema li qiegħda l-lum il-ġurnata li jkollok il-card. Il-card ta' ma tiġi kif dal-UK, il-UK ma biex tilab biss, mhux win points on it. U logħba xi euro, ma dak l-istess prezz ta' San Ġiljan. To be honest, l-istess prezz pa' San Ġiljan. U San Ġiljan, not gonna lie, nofs il-lop li għandu men San Ġiljan. No hate to you guys, ma letteralment. No hate but hate. No hate but hate. We played most of them. Like, the gun games, they're all like bad. Their biggest focus is the laser. The laser tag. Oh, some of the games, the machines have been there since we were kids. Ta' daw il-lom għandhom daw il-lop. Niftakarom time crisis. Illu Mela, it's so funny li għasif il-ġumma morna arcade. L-unika arcade li kien ħanidu għek. Le, etnajlek, data shoreline huwa vera sabiħa, biex għadu ġdijt, għadu fetta fissa il-games umma ġod. Imma għen, il-games umma. Min daw, meta nkunu l-Ingilterra, għaxin waħda mill-iktar ħaġa li meta mur holiday ma' tifla, l-ewwel ħaġa li taf meta tmur holiday jista' planning u tfittex u tagħmel. Meta mmorru xi post, kemm morna Norveġi, kemm morna Londra, dejjem infittxu fejn huma l-arcades, għax wi nħobbu nieħdu hemm. U
qed ngħidlek, pereżempju, l-ewwel darba ma kontx ħalda x-xorla, għax kelli tifla marret mal-ħabiba tagħha u marru għalt li sabiħ, għalt li hemm dak il-game li għadna nilagħbu li nwaqqgħu il-clown u l-pocketball. Actually, those type of games. U hemm il-basketball dak li toqgħod twadda Yeah, so it's an actual arcade. U kif għandu point system? Għalek, le, Diki, ma nistax nifhem, fissa għamiltu arcade vera sabiħ, like, imma ma nistax tajdlu arcade, a games room vera sabiħ. Daw il-game. I was heartbroken. L-xoltu tista' terbaħ il-biljetti, imma ma għamiltu bil-biljetti Forse coming soon. No. Forse ħagġibwa fil-futur. Naqta nek, ma fetħuwa u lek minn ġalab. Jina l arcades narħom naqa. Not gonna arcades naqa zaħja scam. Nafitħu ghost la pil-lobwer. Per esempio, meta mort ma sib, labna billiard, labna time crisis, labna Tekken Machine. L-unika Tekken Machine li għaw f'Malta hija Tekken 5 u għeda f'ta San Ġiljan. Ma taħdimx. U l-aħħar darba labnija, labta xi tliet darbit u one of my favorite games. Jien eżempju, jien laħalli kont Londra u mort arcade. Mux biċċajt, infaq, kważi 150 euro. Le, anka. Jina għafna għaha ta' flus. Tafx price ġibt? Waħda minnhom kienet Polaroid kamera. Instamix. Tejteħe, forsi infaqt iktar, eżatt, infaqt imma fl-istess ħin, għanti pjaċir minn fuq. Minn fejn? Mill-UK? Mill-UK. U kienem darbohra rġajt mort, ġit Pokémon Violet. You actually got a game from an arcade. Le, jinu tifla speċi aħna, tifla ħmorna labna vera fuq naħseb xi 70 pounds u hekk. Between two or ġibna balla keychains, ġibna set ta' keychains plushies ta' Pac-Man fisser kull kuluri, dawk il-ghosts, ġibnihom kollha. U anka speċi dawk qegħdin id-dar, dawk kien memory, dak ġibtu bl-arcades u fatek. Il-ħagġa, u di ma nistax nifhem ta' shoreline, sorry, għalek ngħidilkom. Għandkom dil-ħaġa. No hate, but hate. No, għandkom dil-ħaġa li fejstajtu tagħmluha tal-biljetti. U n-nies men jonfqu iktar bihom dawn. Mela. Collectionist, jiġu collectionist. Le, għax inti trajt timmira biex tiġib il-keychain u tibqa' tilab. L-ewwel darba li mort, ħanejlek biex inħraq l-ewwel darba li mort. Mela għandhom claw machine. Tibqa' tilab sakemm terbaħ. Plaxi, plaxi. Urbaħtu. No, għax dik il-ġurnata tant kem kienem nis, u tant kem kienem nis batlu għal-magna, imma kienet baqa ċertu plushies kienu fuq waranet taħt xkaffa. U kienem free play u jina tactics u whatever and so on biex niprofa l-inqas nġbet wieħed, u ma bedix innexxieli. U sirna fl-play, għamela missir, beda jiprofa jġib softo jattifel u ma jnexxilux. U jina I approached the desk, għattilom isma, għattilom memxie ċans li din nistaw niftħuwa. This was the first day li shoreline open. No hate, nerġanejt. Naqan tense il-first day. U għattilom memxie ċans li din nistaw niftħuwa naqa. U forsi, stress u għam u dim, uġi nejlek imlija, ġi stress u għam naqa u dim. Impossible. Għagħani ċekjalek. U marret safajna fien ma nitkellem, il-manager jinem nistenna. Kuħat jitħajmur ikellem, ma kellmu l-ħat. Nistenna, u di għat ma ġit l-ura, nerġa' kelmet il-ħat. Dik ma kelmet il-ħat. Nerġa' mur Frantes, unsiba nitparla ma' That's like customer care A1. Għattila sorry, għattila għakli mawx manager, inti t-tegli li fl-ewwel ġurnata li fetaħ shoreline, memx manager sa' 7 ta' filaxija. Yeah, incredible. Like, come on. Aw Malta customer care, that's how we do it. Le, jien naħdem customer care. Nistanajt. Barra minn Malta tal-UK, jekk ikunem persuna dejjem il-ħin kollu. Ija, u jimli u jagħmel. U jimli, u jsewi, u jirranġa, kollox, instant, on the point. U ma tax dan jaħassa wieħed nefaq plejet jipprova jirbaħ software tifel tiegħu. La, that's heartbreaking, I'm gonna lie. Heartbreaking, u jaħasra li għadkof taħtu xi ħaġa ġdida, xi ħaġa naqa' differenti. And you're already not taking care of it. I'm not gonna lie. Għadna vizzju Malta, like speċi kif għadna f'daw ta' San Ġiljano tal-gallerija u da. Hemm ċertu games li jilhom hemm żmien, din naqra lavin. Memx budget. Naqra speċi. Memx. Update them and do some stuff. Leħa li mort shoreline 2 weeks ago, magna minnhom kienet diġà mitfija tal-ilma. So, dil jagħmlu Malta, jiftħu l-affarijiet, jistennu ħajkom marru tajbin, imma mbagħad aħna l-Maltin b'xi mod kull dejjem infottu għad l-ħagġa. Ek n-nota u Malta, jitfotta l-ħagġa ma l-ewel. It's planning, għax per esempio, daw l-arcades, anka barra minn Malta, zgur li jafu li ħajin kissu, ma jkollhom backup li ħajsewu. U tiftakar ukoll barra minn Malta, mux
għandhom magna waħda biss. Ikollhom U daw their chain brand ta' Malta. ċans. Għaw Malta aħna ma tantx għandna. I love that they opened it l-arcade. Imma you guys mill-perspettiva tagħkom onestament mhux taħħajpjaw. It's fun. Mhux taħħajpjaw qed tagħmluna qassad onestament. Ma tistax tirbaħ. Issa ħanejdu għandna arcade u Malta. Le, jekk tmur hemmhekk u tgħaddi għandek biex tgħaddi sija baż, hija imma dik il-ħaġa li ma tistax terbaħ xejn, I find it it's like you're wasting money. Vera, xorta you're wasting money, imma ju tajt ħanġib keychain. Jew anke ġili għamlu għal tal-Ingilterra, ġili għamlu għal minn vera ma jerbaħ xi ħaribu jew xi ħaġa. Consolation prize. Dak qed fuq il-flus bla doċċ u ma tieħu Jiena xejn. fissata ħafna u ħafna ta' fuq il-coin pushers. Dawk cool hija. Għaw waħda u Malta. Le anka bix-xogħol nagħmlu xejn. Temminni li anka sa casinos ta' Malta iċċekkjajt jekk għandhom. Just coin pusher, tejtorrej tal-flus. Imma vera kelli. Mhux tal-Poċenko, mhux pal-Poċenko. Kull casino iċċekkjajt ta' Malta. Poċenko ma naħsibx għandhom coin pusher. U jiddok vera nħobbhom, ġis nsiba satisfying li nitfall flus u naraħħom jaqgħu. U tal-Ingilterra jagħmlu għana extra għax ikun hemm Xi cards fihom u bat jaqgħu. Xi mini gift. Eżempju, kien darba, wieħed kellu ghost abjad, u l-għor kellu ghost iswed, u rittom matching. Allora tibta minn wieħed, u bat ġibdak u ġibbiħor. U għaw, u jek t-zvojta ma l-ewel jimluwa, bil-prize, jgħiġu, meħalluwix. La, u Malta għanna level differenti, li ma nasibx ta' barra għadna wasalna onestament. U għak ma kien għandu. Le, għak għanibqaw, għalissa għanna mentata differenti ta' kollox ta' malajr, kollox jisir motiħor, aħna proċess jizet slow. Imma sorry, nerġan fakret li aħna Bay Street kena solar. U aħna meta konna safaza, konna morru, konna nufqu balla flus, balla liri, balla euro. Askun taf, ommi kienu jtuni għaxar liri. Mela, konġan fakta. Konna feħan ibda. Le, u nerġan mullura, ma Tini like 5 euro ħala U noħroġ minn hemm lollipop u din lollipop kuntenta biha. Eżatt. The experience. Għalek, jien ma nistax nifhem li għaw Malta li these things, minix businessman, nkun onest, I'm not the business. Imma it makes sense li daw ħajjilabu għommen, għaxa anka l-arcades kif inu, messa xorta jkollhom nis, Bay-Street dejjem ikollhom nis. Mela, ta' xorla dejjem bin-nis. So if you just add this little element li tista' tieħu xi ħaġa, il-dak ħajdoppja. So jien nagħmel appell il-min ħajiftaħ xi arcades, għamluhom naqgħod il-biljett. Anka ħana Londra kien hemm wieħed li anka forsi tajta ħabba l-environment u l-tickets u nejk. Hemm minnhom li bil-kard. Toqgħod il-points jiġu fil-kard. Vera is not satisfying as tickets, imma still tieħu points fil-kard, tiċċekkja l-points, tmur fil-magna u xorta jgħidlek kemm għandek points u tkun qed terbaħ il-points. So xorta għamlu naqgħad il-ħaġa ta' point where you can have a challenge biex terbaħ il-keychain. Fimti jew something, u bat big prize. Taf kemm ħadd iddoppjaw il-flus għax ikun hemm nies li jibqgħu sejrin. It's a win-win. U hawn nies jiġu fanatics li għandu affarijiet, u nirdu jibħu l-prize u jikkollektjaw. Vera not gonna lie, il-card system tidher naqażajra anti-climate, xo tifakruni, meta kont jien kont immur arcade, u naħseb l-arcade li kont immur tal-lira, kienet tina tickets. Min isser meġnun, kien meta kont żgħir, naħseb tal-lira, kien hemm xi magni, u daw tickets tajt ninvestihom f'xi affarijiet xi prizes, naħseb tal-lira ta' kien min isser. Il-Jokers għur issa ma dixek issa. Ta' Bay-Street, ija. Jewġu, meta kont żgħir niftakar. Kien hemm il-plaza kien hemm waħda wkoll minn għalija. Le, meta kont żgħir tatni, Zaħjena. Meta konna zaħra ħna ġifiri, kont fażar, inti tkun taqala. Jew ta' Bay-Street. Ta' Bay-Street. Tal-lira ma naħsibx. Kienet fija tickets. Tal-Brimba kemm kont nafsila. Did you ever like not refund the tickets? Kont ninsa refund jaħħom. U daw għandhom date fuq meta jiskabu. Jeli, ma kellhomx date naħseb. Tibqa' ġemmahom għal dejjem hekk. Le, dik il-ħaġa. Kien nsibhom xi darba. Roza bil-maskla Mela. Tal-Jokers. Le, Le, emma,
Insomma, neqilbu suġġett issa, x'neqgħodu neqirdu fuq l-arcade. Qabel ma naqilbu, Japan has a really good inħobb nara. Japan, l-arcade, jekk immur hemmhekk tu ħamur arcade, għax nara ħafna YouTube videos fuq arcades, u l-arcades tagħhom differenti immens, u jekk tkun tlajnuna hemmhekk mal-ewwel tgħid someta ġifier għall-lajnuna jiġi xi ħadd ressaqilek jagħmilek eħfef bażikament. Hemmhekk hemm dak hemm culture, hemm crane culture hemmhekk. Nara YouTuber inkollu jitfa' videos fuq cranes. Tara l-YouTube history tiegħi li b'wieħed jismu arcade met. Hemm ħafna YouTubers u għad narahom ukoll. Le, tifla tarom għalek fatti, this is why meta morru li għetere bil-picture, għax ma jkunx xaw paldi. Dik l-axħar ħagġa li ħafna YouTube content fuq arcades. U meta jekk xi darba qatt immur Japan, li żgur ħammur pala weeb. Imma arcades hemmhekk I'm ready to spend money. U cheap, temmek cheap, ta' mumx Mela. temmek cheap. U l-price is actually action figures pal dawn l-għadna. Zbir. Fuq wara tal-machine ikun hemm l-instructions. Mela, ikun hemm l-instructions kif tilaba. Il-hook iktaqbel Mela. Iġi kemm hemm culture differenti. Għaw Malta mhux kbar biżżejjed. Malta naraw fejn għamlu flus. Eżatt, Malta flus biz. Ma again, it goes back to the point li jibda l-ħaġa tal-point system fejn tista' darba. You will make more money li ma stax nifhimha. Li tifhem huwa li it's not easy to bring Għax those jista' type jkun of machines. ħankun honest. Imma again, daw il-machines li għamlu shoreline, huma li jużaw il-figeter. Għalhekk ma xejn nifhem. Imma again, issa naħsibu waqt li nitkellem, forsi jdaħlu iktar staff. Yeah, probably. Kem kienem, għax imma mor xadni. Jef li għedar jkun xi tnej staff għaddej. Fuq id-desk waħdu kien hemm xi 4-5. Naf fej kienem, I had a brainstorm. Kienem arcade, l-embassy ma dokonna zar, kienem arcade, kienet fuq net. Kienet, uġbera Marcus, ma nix meġnun, I'm not going crazy. Kienem l-embassy meta mmur nara film kull dejjem, mmur nitla fuq net, nara film, emmek, u nilabba lob, ma tanċ kallom lob, taftit vera ftit, u kont mmur l-agenda ġendi jaqlilek bida konzert, inti kont taħdem l-agenda, ġili kont taħdem emmek, u jien kont mmur. U għahna jena sħabi konna naqa il-kont ma missu kollox. Ma tixtu xej għabbal. Ma nixtru xej. Bisfalik lowta. Kont miss il-manga, daqna chapters għammek, u għas nixtru xej Ma għaj. titfalik lowsa. Nista nerġa' ngħid li Dwayne qed idejjaq li zubbi. Il-ġimgħa l-oħra reġa' fuq jar jumping. So issa ċikxef li kien idejjaq li żigbi meta kont inkun xogħol joqgħod jaqla lil-kodba kollha u jien irid noqgħod inqedhom posthom u snil-pulċinell. Le, stanna, qed fakru safuji. Le, kull dejjem konna mbagħad. Kull dejjem konna mbagħad npoġġuhom posthom, qatt ma konna nħalluhom pile-up. Naf minn kien ħallihom pile-up ma mhux jien Ma kien jaqra kollu qabel ma jitfa' postu. Le. Mela nċedulu mela. Laqwa li jaqra l-ktib kollu u ma jixtri xejn. Le, I'm a slow reader, so ma konx naqrah kollu. Kont naqra ftit chapters u daqshekk. Ma tiġi mur jaqra chapters fl-ħlajf. Kien jiftakar, kien jagħmlu bookmark, kien jitfalu bookmark u mbagħad next time jiġi. Le, kont imur nara film, iwa, kellna arcade immalqet, għax dal-imbas l-antik il-ġdid. Kellna arcade hemmhekk. Esa, neqilbu. L-arcades. Għandna bżonn l-arcades. Ġibuna l-arcades, please. Mela, inti tajt xaġa fuq il-pay to win li dejjek il-pay to win, speċjalment Pokémon dal-aħħar. Mela, mhux just Pokémon Go biss. Jiena mbek Pokémon Go player minn jafni like tarawna barra il-belt ħafna mill-fans tiegħi. Tkun minn dal zombi interactions. Jien literalment eżatti. Oh, guys, I'm not a. La, bro. Għandi 1, 2 u 3 kollha l-Pokémon Go jena. I don't exaggerate. I'm an actual serious player out. Itfa' fuqna Marko, ma kazzu kif, Imma qed ngħidilkom il-pay to win assaġerata fuq dik il-logħba. Like it's a free game, guys. Viva l-Epic. Viva l-Epic sponsorship minn l-Epic ħaj sponsor jgħu, Grazzi Customer of the Year. It's actually Niantic u developer. Epic u kumpani oħra. Kolla differenti. Ija, kolla differenti. Għax I'm also a phone fanatic, I love phones as well. Kull tip ta' mobile għaddu minn. Għandi Xiaomi, da Xiaomi tiegħi. Da Samsung To be honest, we don't really care. And this is my Apple phone, yeah. I know you don't care, I'm still showing you. U għandu Nokia 3310 u koll. Dak id-dar.
Nifraħ għandi mobile jiswa 500 euro. Just Għaddej il-mobile. Three-fold, dek. Dak mux kollu minn ġorom miej. Imma Meta jmur jila Pokémon Go, issa ħajmur jila Pokémon Go, Pokémon battled hard and has... Jo, tax tekxif li zon. Tax tekxif li. Issa, mela, wara u għek ekxif għan fekt wara podcast għammur la Pokémon actually. Oh my God. Issa ma għajdinna għal xiex tobot il-Pokémon palestra, jew għal xiex it's annoying you. Pay to win, like, għaw Malta, mux għaw Malta bis, issa, daw jgħamlu event kull sana jisimma GoFest. Issa, GoFest, titmur barra Malta. You have to spend money to actually go abroad. Biex jisib da rare Pokémon? Le, yes and no at the same time, because you can't find them in Malta, ma mux li meta tmur barra, jgħamlu 3 events, jgħamlu waħda, dis-sena hemm New York, hemm senta Japan u hemm ta' Madrid. U postijiet orli. New York. Imma that's the aim, imma. Issa, you don't have to go to each event. Imma if you're a fan, you go to each event. Jimman dix bizziet flus biex umur each event, sadly. Laqsan flus biex imur għawdex, Eżatti għawdex, bro. Jina għawdex il-ġemma oħra sħabi marru għaslajt maħħa, ma rċivu, rabba flus. Għax jgħamlu Pokémon Go event. Le, għadmu ħajamlu. Il-fast ferry li jimlewa mal-lew il-fast ferry. Le, ma basikament, titla barra. Tinfoq il-flus fuq il-tickets, tinfoq il-flus fuq l-accommodation, bad biex ta' xaqam, you have to pay a ticket per day. Per day, it's 20. Per day? Biex tidħol dil-event. Biex tidħol dil-event. Isek tidħol namlu. Le, Comic-Con, jew kont ħanejdek live concert. Di mux live concert ixi ticket u kallek entry għal 3 days. Imma di apparently it's 23 euro per day. 23. Per day. And then there's the add-ons. Add-ons, guys. Let's make some more money. Let's make some more money. 15 euro, 20 euro add-ons. Like for Da biex toqgħod taqbad il-Pokémon da. Yes, you spend money. Yes, you spend a lot of money. Għana, l-għin nifseċi. Mballa add-ons. Il-ħagġa, għattin fuq daw il-flus kolla biex toħroġ barra, biex taqbad naqa Pokémon. Naf li naqfsili u funny, imma jien pala persona. Nħobba ħafna. Le, nifem b'eżempju xie events, b'eżempju xie gaming event, b'eżempju jien kont nitla meta użaj kont nitla nilab il-Magic the Gathering barra Malta. Forbidden Power. Forbidden Power. U kont immur insifer, kont immur il-Madrid għal xi GPs, kont nilabu overseas. That's just one. Mux li għamlu it has to be exclusive jew xi ħaġa. It's not fair. And there's a specific location. Let's take Madrid. Madrid, there's the park where the event's gonna take place, major, but jekk titilab out of the park, that's cityscape. So you have to pay an extra amount for the ticket because you're playing outside of the park. You're playing outside of the park. So you have to pay a certain type of ticket to play outside of Madrid. Ħallimbat bażikament, imma ġat lajt Madrid u ma tix tilab fil-park biss, tilab ukoll barra l-park, morna sightseeing. Bażikament, titħallas ticket differenti li jiswa żjed flus u it's not for every day, it's for each day as well. Għandhom bżonn il-flus il-Nintendo, għandhom ġabra. Niantic, I swear, Niantic sponsor me. Kieku jgħidek kem ta' flus. Sponsor me at this point. Le, man, too much, man. Jien ma nimminġi daw l-affarijiet. Imma, again, they don't Ghost. It's a free game. It's a free game. L-ar ħaġa ħanajdek, l-ar ħaġa huma għax huma jgħidlok pay to win u affarijiet mostly jkunu pay to win daw il-mobile games. Alla l-ewwel balloons is-santa bottle Ix-xut jgħid bottle, guys, kalmaw. Exactly not dritto Għalli il-bottle tiegħek. Le, jiena li nisanejtu għalli dal-aħħar realizzajt li qed inaqsu joħorġu lob illum il-ġurnata li huma pay to win. Mostly li qed joħorġu lob huma you pay for cosmetics. Imma dik hija deċiżjoni. Le, dik ma tridx il-cosmetic ma tagħmelx. Jiġifieri
Il-pay to win qed tonqos naqa. Imma mbagħad meta jkun hemm xi ħaġa pay to win, sometimes it can go a bit too much. Ara, jien ħana- Too insane and too power gaming. Some costumes sometimes have a bit of an advantage għax il-hitbox ikunu dik il-problema Dik li vera. jiġri, il-hitbox jinbidel. Per esempio Fortnite ma nafx kif jirnexxhom jagħmluha. Some costumes il-model tagħhom vera kbir, imma l-hitbox Dik vera. xorta għall-istess. Anke Ma nistax eżempju- nifhemha di. League of Legends, Blitzcrank hemm skin partikolari għaj Blitzcrank fej il-hook edha hekk it-twal. ħabba l-kostum. Ġifieri ħabba l-skin. ma jagħmluwix on purpose, ġus insertat meta nħarġu Eżatti. skin naħseb ma nafx. Ara, ħana jgħidlek jien. It's all design fil-verità. Eżatt. L-iktar waħda li niftakar li kienet tikkazzani, speċi kienet Call of Duty. Call of Duty kien hemm skin. Dik il-Rose skin. Speċi di kienu għamlu limited ftit minn xraħħa u dil-skin minn. Meta tkun ximkien fi glam, you don't see the fucking... Part of the environment. So basically, minn qed juża u tarom streamers kollha bdil dan is-skin, minnu daw l-hardcore sweats kollha b'daw is-skin, jekk ma tidhomx għax inti ma tarax minn. It's basically you have an added advantage. Tiġi paranoid li kull dalma Ejja, pot. vera. Tiġi fucking paranoid. Emmek hemm xi ħadd, emmek hemm xi ħadd, skur hemm xi ħadd qed jistennini biex imur hemmhekk ħajoqtolni għall-persuna. Le. U going on fil-da waħda l-affret li d-dejja li ma sort of ties into da, jien ħanajt fuq il-Magic the Gathering dal-axħar. Xina Magic the Gathering konti li nilaba mizmin. Kif għattilkom konti mur barra l-emmolaw. U I spent a lot of money on this. This is probably the most game I've spent money on in my life. Il-ħaġej li right now, tant saret għolja l-loba li I can't afford to play it anymore. Il-Wizards of the Coast li huma l-kumpanija, tant joħorġu prodotti. Like, near enough, every month joħorġu prodott ġdid, u prodott ġdid. U da mux qed nitkellmu per esempio €1 jew €5. Da jkunu balla affarijiet, like biex ikollok competitive. Fl-antik aħna konna nilagħbu competitive, so biex nikkompetu. And a deck used to be kważi tiġi kważi 1,500 biex tilab da for 60 cards men biex tilab. To be competitive. Għax tant jollu. Those are Pokémon card prices li literalment. They're the same. They used to do Wizards of the Coast used to print Pokémon. I'm not sure if they still print. They don't. I'm not sure. They in the ta' base setuma żgur għamlu base. I'm a big Pokémon card fanboy as well. Le, u tant saru jagħmlu li Dave il-loba qatluha. Right now, speċjalment f'Malta, barra Malta wkoll. Standard, which is the newer sets li tista' tilab le, spess li tinbidel malaj, you need to make a deck, tittan fuq il-flus, ftit wara, like 1 month later, pers li ħorġu prodott ġdid, trid terġa' tbidlu, tiġi basically pay to win, jekk ma jkollokx da. And it's incredible. U tant saru joħorġu, bat saru għal-zuħlalla, speċi saru jagħmlu daw il-collabs, per esempio, issa għamlu Magic the Gathering with Fallout. Qabel kienu għamlu Magic the Gathering with Doctor Who. Qabel għamlu Magic the Gathering with Jurassic Park. U qabel għamlu Magic the Gathering. Collaboration. Collaborations bis, men, u speċi, u inti jek tkun collector, xin kont inġemmaħħom kol. It's fallik, man, that like everything. It becomes so expensive at that point. Is it worth even playing a hobby? Fil-verità, at this point, infaqt ħafna flus fuq Pokémon Go. I'm like, is this still a hobby or is this a part-time job? Literalment, I'm not earning money, I'm giving them money. Literalment, daw l-affarijiet. Lar, meta tiġi addiction. Yeah, dik vera, Dik lar. Meta tiġi Lejna kelli hiatus moments fejn ġin labu ġelle, mux kull dem on and off ġifiri. Le, u din Magic the Gathering, aħna basically we gave up, konna grupp ta' erba, konna nilabu competitive, we said we just can't keep up with this, ma jistax ikun it's too much to ġin kollu, u nilabu just for fun. Imma, it's għal-mini vera kien iħobb jgħid ħan inkun competitive player, stax. U la ħaġa, like, Magic is like bħal Pokémon decks, with decks. So, jekk ikkun hemm deck li doing very, very well, li kulħadd xraħu, jkun nifaq bħal-flus. Bil-force. Ikollok dik id-deck. Xaktax, Wizards will ban a card minnu. Issa inti, l-arba waħda li naf li siħbi, kien għadu kif xtara da d-deck, nefa kważi €200 on 4 cards, għax ġew €50. Wieħed jek, xraħ. 1 week later benjawhom daw il-cards. Daw il-cards marru minn flok jiswaw €50, ġew jiswaw €1. So basically, jistarit jgħjem il-deck ieħor. Il-minata jina l-cards naraħħom mux qed tixtrihom biex tilab, it's more of like investing. Għax jina anka
there's a fun of it għax jisek you're doing a gamble in the same time. Dik li tiftaħ il-packs. Eżempju, l-aħħar li kont Pallu boxes, offertek. Eżatti. It's like real life loot Straight boxes. il-cards ta' Digimon, għaxina Digimon. Digimon is becoming a really famous thing. ħafna jġom Digimon. Personalment, Digimon jena nħobbu ktar minn Minn Pokémon. Fair enough, fair enough. We all have our things that we love. What? You know, Digimon being my childhood favorite game, għatħan ixtrik cards. Sibt card, xie 15 euro għaheda. Mela, It's fun. Oh, 15 euro on the cheap. 15 euro on the cheap. U bat diskanta, jinti tejt il-laħwa, kemm mor tajjeb għan ixtrik. Mela. It's the Lulu. Dik mbagħad moħħok it's the rush, the dopamine rush. It's like ejja, sibda l-hit, ħansib hit toħra Trid titgħallem tgħid stop. It's like Jekk ma tafx tgħid stop, it-tenixxi. Fatti, u ma kienu Overwatch kienu neħħew mill-loot Overwatch, Eżatt, kien hemm għandukum minn somewhere in the Asian perspectives. Kienu neħħewhom ħabba għax bażikament they saw it as a form of gambling. Mamlu l-rates official. Istamlhom official issa. Ħarġuhom li this is the rate. CSGO. Dik's proper gambling. Min għandu CSGO. Silab il-loba. Biex ix-il-loot. Just jgħatem mal-items. They make money of those knives. Those knives are Inti għandek xi ħaġa li jiswa balla fuq. Jiena kien hemm darba konna din il-lenta embassy. Intu ukoll għandek ukoll. Taħt case, f'nofs il-lejl kien da, għax kulħadd kien qed jiftaħ il-case, issu tħajjart kelli case wieħed tħon niftħu jiena. €1.70 kollox. U f'daqqa waħda f'nofs il-lejl jisimgħu Kulħadd kont jiġġenna. Ħasbuni li qed joqtluni, naħlef ħasbuni li qed joqtluni. Ftaħt gloves. 250 euro. Min 150. Min €1.50. Le, zammek. Ma la tela suppost. Le, propja palissa gloves baxxu li jaqbillek dibieħhom mal-ewwel. Le, mhux dejjem, le, skont l-affarijiet. Nitkellem hekk għax inti da bħal meta inti daqs li tinvesti ġo Bitcoin jew stock jew bond jew whatever. It might go up and might go down. Tela jew billi niżel naqgħu ma jfissirx bieħ. It's a gamble ukoll. Imma kien hemm darba wkoll kon xtrajt knives. €90 kienu ġewni daw il-knives il-mġurnata telawni €150. Ma taf kemm ilhom għandi ilhom over like 6-7 years imma tela. Le, jina ħodda per esempio, again, I'm gonna just get that for Magic the Gathering, jina għandi ġiex klet cards tad-daħta. Akkon ħajdek minn jefka għandek cards di jiswa flus, għandek classics inti u koll. Classics, to be honest, last year, għabżit li tant kelli imbarazza, tħanbiħ kollox. ħanżom ġiex, le ħanżom, le, zammejt ftit binders li l-iktar li joġbuni, everything else li kelli zejjed tal-competitive biħħejt u kważi lajt flus biex mort holiday jinu t-tifla u morna li għetera. Kelli imbarazz. Imma u koll għandi klit cards li dawn neħjomx ta' My Little Pony, kienu ħarġu special edition. Magic the Gathering, My Little Pony. What a weird collab. Kienu ħarġu special edition daw il-klit cards ta' My Little Pony. Nkun xrajtom meta ħarġu €25, għala kemm ma tkunx taf. Issa jiswa €100 each. €25 for 3. Jow kon naf kon nixtieq għal xi 7-8 sets. Ma tkunx taf, le ma tkunx taf. Għaxtaw ma laqas reġgħu ħarġu. Jew anke għandi ta' Grimlock. Għandi kienu ħarġu special edition, Transformers, Magic the Gathering. Ħista reġgħu ħarġu. Imma this was a one-off dak it-time. Da konx rajtu għax fissa Transformers. They're reprinting a lot of things as well. It's like remakes. So I bought this one where konx rajtu €90, rajt €90 oli għal-kard. Issa tala 300 xi ħaġa. So, ħajġer printi għaw. Sometimes you do find things like that. Imma, l-iktar kważi you lose money. Bħal kif u koll għandi Kyogre EX Full Art. Mela? Oh, you know, għalija card. Ma jiswa bħal flus. Kważi xi mittew. Mela. U intom jek tigrejdjawhom il-card jiswu zed flus. Imma biex tigrejdjawhom janqaris. Tibatom, ovvjament, titteġa tiġibjom lura. It's scary. Għaxina għandna upgraded cards u like I'm not gonna lie, il-value jimorru up il-value upgraded cards. Ma tkunx taf. Le, ma. Għamilli ċertom lesti, graded lesti. Graded lesti. Ma għalfum għamil nibatom jena, sibt il-card. Da qabel il-Covid, qabel Logan Paul man fatta Pokémon, bro. Logan Paul, literalment, he started playing Pokémon, mux playing actually, started getting in the hobby of the wahda il-cards all skyrocketed, madonna, during COVID. During COVID, hopefully, during COVID, dak Jake Paul, ma sanna Mike Tyson. Naf minn ħajġi. Dak Jake Paul. Logan,
U iwa. U hija xi wieħed minnu ħajaqla xeba man Tyson. Don't worry, the Paul Brothers are history for this podcast anyway. Mela. U but qed ħanixxu daw il-cards jekk ħanixxu hekk għal-fan qabel COVID hekk konna kienu vera cheap, rajthom ħadthom vera cheap jien bħala graded. U ġew u mbagħad waħda the Pokémon hekk il-market skyrocketed. Kull cards tiswa eluf u eluf madonna. Kif qed titkellem da bħal kif Elon Musk sempliċement għal Bitcoin. U Daqshekk jagħmel one tweet post skyrocket l-stock. Ġifieri influencers they make a difference. To be fair, jien kelli għandi ħsieb li jagħti każ daw l-affarijiet ħafna u kien jilgħab Magic kien jabda għalli Pokémon is investiment aħjar minn Magic. Ħafna. Magic tant jagħmlu reprints tal-affarijiet. Li okay. Pokémon they don't reprint them that much. Kont ħanej, il-cards għandek inti probably huma żitrajax, tek mhumiex tek huma first editions li l-ewwel print li qatt Ma xorta jekk joħorġu xi 10 times jitlef il-valur. Iwa, jitlef il-valur, ovvja. Pokémon li għandhom jagħmlu reprints, but they do different versions of the reprint. So it's not the same card. It's not the same card. It looks the same, but it's completely different. It's from a different set xorta. Għalhekk. Le, għalli Pokémon iżom iktar il-flus. Iżom iktar flus ħafna. Plus Pokémon's more popular. Le, palissa hija għalli. Qabel le. Qabel. U taf xed isir popolari għaw Malta, which is weird, qed isir popolari, ma mhux ħabba l-logħba, ħabba l-collectibles, il-Disney Lorcana. Iwa, smajt, Lorcana ħarġu kart ta' Disney. Taf għalfejn, għax it's a game that a lot of girls can get into actually. But they're not playing, no one's playing it. No one's playing it? No one's playing. Just collecting They're bits. just collecting it. Per eżempju, jimmort il-Planet Console, il-sponsor, u ġab il-kaxxi, u kellu nies bdejjin jixtru kaxxi, imma jiftkuhom dak il-ħin. Kemm biex jaqdu collection u jpartu jagħmlu hekk, just to collect the collection. Imma taf għalfejn. Bħal-antika kellna. Bħal tal-futbol. Għax darba ħadim the game shop, u meta ħadim the game shop fil-vera fun fact, kienu ħarġu Lorcana, il-first edition għandukun, il-insert ta' xiex kienu għazotti, imma u bazzikament, ġu ħafna nis u bdew jgħidu l-isma, dawn il-kollektjaw, umma da, u għed minnom għalla daw biex nixxom it-tifla, his daughter got into it, and then out of nowhere he got into it. It's like a hobby they do together basically. Għalek qed ngħid, to be fair, għal-card game, mhux għax biex inkunu sesses, imma for girls it's more fun. Għax pereżempju għandek għax xajt il-kaxxi daw mat-tifla taħni, huma pereżempju il-Rapunzel, il-favorite princess tagħha, il-Moana, u meġġi tilab logħba fejn Moana tattakka u it's fun għalihom. And it's easier. It's a lot easier to play. Like it's a card game at Disney. They saw a market Disney. Allora they saw dollar signs for that. Dollar signs. Dak dejjem obviously. Big dollar signs. Allora għamlu market. Oh, the card game actually sar popular. It's popular with the younger generation, with ħafna girls. But then their dads get into it as well. They hook them in. It's an actually interesting card game fil-verita. Wow, Malta tnajlek ħafna nies qed jiġġemmaw. But mostly biex iġemmaw. U għedin u li impala packs. Uma irħas. Uma irħas għandukun. Somma fej beħħajni u kemm ikollok kajġa pack? Normal pack type. 12 cards. Okay. At least an amount of cards actually. Kaxxa jkollok kaxxa xi 130 minna li jkollok xi 24 packs jew xi ħaġa ġifri. It's pretty decent. Ximħejtom qatt ma ftaħtom. So ma nafx hemm ġifri. Le. U n-nies qatt ma fitħom qudiemna. Again, hemm rari minnhom tissib xi wieħed Oh, some cards, there are some hits. If grade jaħħom jiġu jisfu fl-aluf so koll. Anka daw għet grade jaw. Ma kollox, mux kollox grade jaw. Imma lissa l-market tu naqażar. Ma naf li kienet daqsek. Le, taqba ħafna. Ikunaw called cult fan base fuq kull ħafna. Dik li għaw. Imma dik vera pajtin bella ta' Disney Lorcana li people are not playing the game. They're just collecting them. Li pajtek. Li speċija write down nis għattu. Preferi namelek. Just collecting. Just collecting. Ħafna min. I tried, ġifiri, konta mid-żmien Forbidden Power, niprofa nila Pokémon, waħda Digimon provaj nila Ukoll. I enjoy it, don't get me wrong, ma jena aktar I get the satisfaction just collecting it and I appreciate it. Digimon has some cool artwork as well. They have cooler cards sometimes. Pokémon cards are a bit, they're always the same, man. Like they need something new. They need something new. They need just change the back, something. Kull dejjem l-istess format, l-stampa,
I get why they leave it that format. Tax, bil-fors, jekk jibidluha, this is how the high sports jaw balla controversy kontra min jila professionally. They've been done this way for years. Imma ġaf daqqa jinbidlu. It needs a bit of a bang, it needs something new. Hemm cards, imma one-off cards ikunu differenti, imma ma jkunux kollha għallhom special, daw il-one-off cards bis differenti u ta' sekk. Le, ma card games kollha speċi card games huma addictive personali kollok dak il-hype li tiftaħ u hekk. Ftakar daw ġodda Lorcana vera ġdida bħala card game, so I don't think they're gonna do a lot of reprints mal-ewwel. Immaġina ħarġet card games ġdida jibdu jagħmlu reprints mal-ewwel, ma naħsibx ħedu jagħmlu reprints. Jien naħseb some cards jagħmlu reprints daqshekk. I don't think it will stick for long. No, I don't think. I think Lorcana. Naħseb għandha l-hype bħalissa. Pamatlek ma jmix dik il-competitive gameplay. Soltu collecting is good. Imma biex tibqa hype, jirġi dik in-nies li jilagħbuha. Dik vera. Once li għattu. Alright. ċini kun hemm ta' ma' Forbidden Power ta' jilagħbu ma' ftit. Le, it's a very niche game. It's a very niche game. Mhijiex ħaġa dak kulħadd ħajlagħba. Imma ħajkun hemm naħseb tournaments għax Disney are aiming to try. Jina li missom jħorġu għad digital version, għax bata jitħajru nis forsi jilabuwa. Kif hemm Forbidden Power, Forbidden Power, Magic. Epa kif jagħmlu Pokémon, ikollok il-codes. Ikollok You claim the cards. Ma labta dik il-card game jien. Le. Għandi balla card. Jindem, meta kont niftaħ pekku il-codes intihom nisħabi xi darba. Għana sal-qaslu saħħom jina, naf min jilagħba u Malta, ħana jqelbu suġġett. Mela kena ħora li iktar bdejna neqirdu fuq xi ħaġa qabel il-show u kienet fuq inti bdejt tajd li naqa fuq e-sports u e-sports events, lands events. Għajdinna x'taħseb li ħażin u x'iddejqek naqa fuq Malta. Forsi hawnhekk ħanaqlaw il-ħara naqa man nies imma fakita. Jiena Mark ġarti jabal. Jew riqet ma nafx wieħed minnhom. In the sports era, issa li around 10 to 11 years. Qabel kienet differenti ħafna, qabel Len kien isir biex kemm jaraw il-gamers jingħaqdu, jilabu, jiltaqgħu ma' niġġodda jieħdu pjaċir whatever and so on. U mhux biċċajt kien ikonna 3-4 lens xi ħaġa hekk fis-sena. U kulħadd looking forward. U anke nies li ma jiġibux il-computer kienu anke ġieli jiġu jorqdu hemm whatever and so on għax jisek camping ġast ġewwa mal-computers jgħid. Mbatt ħabtet il-Covid u rajni fimma waqfu għax ma tista' tagħmel xejn whatever and so on. Imma għax wara li waqaf il-Covid f'daqqa waħda daw il-lens m'għadhomx isiru. L-aħħar lens li saret kienet tal-embassy. Ta' fejn ngħid li niftaħ daw il-clubs. Tal-embassy ma nafx sar minnhom kien naf li kien Eden Gaming, ma nafx sar minn Eden Gaming illum il-ġurnata. Isom waqfu. Kienu għamlu. Eden Gaming li naħseb ġuli għamlu ġus cinema stess meta jihostjaw ta' League of Legends. FIFA, ċekin naf minn jemlom ta' kien tournaments. Insomma, il-maġġoranza tal-events li l-lum il-ġurnata qed ikonna fuq gaming, għalija kif naraħħa, edin jamluwa għal-flus. Qabel konna namluwa biex naqlu l-gamers u biex inkabru l-esports għaw Malta, issax l-esports kibera għaw Malta u daħal, u għax daħal l-esports għaw Malta, nif u għem u issa nifpukaw fuq il-flus. Tifnuni xħalħin, kon, esperienza sabiħa, nifima u tuħu pieċir, whatever and so on. Imma il-lens kienet ċaħal that hits differently for us. Dik vera. Uħna ħafna mill-friend base talent għajna maħħom like flans. Jien kont għodin dak il-persuna, kont immur len, ma kontx nu computer miex, jina computer kien appatata. Ma kont immur ma sħabi, ġi nabu fuq il-computers taħħom. Għajda, mux ħarqot jilab il-len kollu siħbek, so jgħidek għawħat inta fenti għot il-lab inti. Imma lens, stajt mur għas competitive. Kont tamel sleepover ma sħabi, tamel sleepover ma sħabi. Jina fatt il-len li kont mur, tek kont tamel ġisħat il-computer. Mela, back then it was a community. Issa money. Issa money issa. No longer a community issa. issa. Heartbreaking, ħafna lija, ħafna, mux għalija, bis naħseb anka l-gamers hemm barra. Tejt illum il-ġurnata li kienu hemm qabel vera forsi illum il-ġurnata jikbru għandhom il-familja imma minni għadu qed jidħol fl-e-sport. Niftakar il-go jaddu l-wires jisbaz. Kudarba mill-go u kem kien ikanna latency. Għax ovvjament il-wires ma kunx id-dom ġiri ma xaħat id-downloadja xaħġa.
Konna. Neglek, sija basta vera. Jina nista nifima minn puntax, naħseb it would be cost a lot of money, anka nitkellmu l-electricity, l-internet, imma there are ways li fej tista tagħmel l-enu taqla l-flus. Għax inti tista tagħmel bħal Comic-Con. Għanajlek, per eżempju, inti għandek il-nies li qed jilagħbu in a different room, tilħu sjedaw in-nies li bijaw l-affarijiet. Inti jekk tkun len. Ħatixtri logħba, ħatixtri Kien people selling as well. Vera, qed tħallas il-flus għall-internet u fejn tikriwe. Imma, I think there is a possibility fejn jista' jagħmlu għal-len. Għax biss tara l-ammont ta' comic festivals li qed isiru Malta, issa ġejjin Toycon, issa ġejjin pop culture. Toycon Malta statue u pops culture. Tal-esplora. But obviously hemm il-Comic-Con ukoll. So that kemm tiġetri. Tista' sinjalli hawn nies li and they're just going to be tara statwi u tara jkunu sbieħ u hekk. Imma ikkenem il-beħ u għaffertek. So, kieku tagħmel per esempio gaming event fejn nis jista' jiġu jilagħbu jagħmlu mhux pal Playcon issa, għax Playcon kienet iktar so organized, like a more Playcon kienet iktar ukoll għal-families biex jiġu jaraw whatever and so on. Mhux għalina il-gamers bit, it was for everyone. U biex jitalmu kol hemm ħafna iGaming stuff ukoll happening in the background, which I don't mind that there should be software development companies, which I don't mind those. Like they should do those things. Ma memx lan kif qed tgħid memx lan. I enjoyed Playcon li nara anka tfal jiġu and they learn more about esports. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Imma aħna li għedin fl-esports, aħna l-gamers, aħna li nħobbu tant. Tujna xaħġa naqa private għalina. Għala għanna ġo kamra, jina li niftakar l-ewel l-enla għat mort. Għalla, ġo kamra. fil-kamra. That sounds weird. Għalla għanna ġo kamra, zonna mek hostage. Guys, abdu u għal l-reja ġo kamra. Ek trit. Le, you heard it live here. Jina li niftakar l-ewel l-ella għat klajt, ma mkallajx bil-computer, klajt biex nara. Naħseb kien l-ewel League of Legends tournament ta' Malta. And I'm saying years ago, sorry tal-il-kleft mobile. Sorry. Tejt l-Pokémon. Tejt l-Pokémon, mitlat mobile. It was a mess ġifiri, imwejjet minn daw tal-injam, like a whole thing, just u kienu l-imwejjet ċirku u biex jattu bejtim u ieħor biċċa bener. They were low quality back then. Oh wow, and it was the most beautiful. Nara ritratti għandejn fuq. Naqas skaft kienu jkunu l-lens ta' Malta, imma the memories are so much worth and the experience you get illa. You'll never experience something. It's like bringing a whole community of gamers. Kien hemm ukoll naqa' drama għax of gamers. Malta. And some toxicity. Kien dejjem kien some toxicity bil-League players u bis-CS:GO players u kien hemm Overwatch players ukoll għax din qed ngħidek for later lands għax imbagħad kien hemm il-FIFA players, ma FIFA players ma kinux daqshekk that was a different land. Dik oħra. Le, ma naħseb hemm fejn jistgħu. Again, hemm bżonn xi ħadd li he's a game fan li għandu balla flus biex inkunu to do it. Ma jien naħseb li għandu fejn he gets something back. At least he could break even. If not, they could break even, imagine. Meta jsiru eżempju sempliċement CS:GO tournament. La salvation. Ejja nżommu, le mhux ma jsirux. Ejja nżommu bej il-Maltin. M'għandi xejn kontra l-barranin. Di naqbel ħafna maqtadi. M'għandi xejn kontra l-barranin, minix rassista whatever and so on. Imma għati ċans il-Maltin. Jien anka di naqbel maħħad, per eżempju kien hemm di, kull rispett lej, għax anka I love you guys play-con u affertek. Meta kien hemm il-Battle Royale, il-Malta Royale. Kien hemm balla barranin daħlu. It's the Malta Battle Royale ta' Malta, you know? Ħalli il-Maltin biss jitluġu fija. ħajkonna wieħed Dina ċans, eżatt. Let someone shine, Malti għandha bżonna di. Le, dik ma għaw Malta jaraw iżjed flus mill-li jaraw. Jina dejjem xtaqt li speċi jagħmlu tournaments li just for Maltese, ħalli tkun taf who is the best Maltese for the ma tafx, għax kulħadd. U battax problema oħra żgħira għandna għax konna nintaqgħu magħha ta' League of Legends. Meta eżempju kienu jaraw dan iċ-ċertu player applika.
li jaf li jirbaħ kull Nisa jaqta' qalba ma Qas japplikaw, le vera. Le vera, vera. Darba dal-bniedem kienu ngħidulu paċenzja, titħolx. applika fl-aħħar sija. Ħalli ma jarawx. Ħalli n-nies japplika, u bad applika inti u ndaħluk. Imma lista tapplika. Jien ħodha forsi. Ħuda bħala esperjenza, ħuda bħala li jettu peċi, Jien noħodha meta xi ħaġa ġdida toħodix Tafal full on fej. Għax competition. ħafna nies ma jkunux jidu jħallsu l-flus u jitilfu. U għajja ma 5 euro ta' Naf. 5 euro tisemmu. Imma ħafna mit-tournaments, per esempio, I'm in the second pro scene. Mux jen ta' siħbi li xfie. Jina cheerleader, by the way. Jina cheerleader. Pom-poms. Jina cheerleader fil-background. Like, imma le, nkun ħafna, l-Leon kalma ħafna u kollu, aħna, my friend is decent, he's really good, imma compared to all the other players fil-verità, u like, mid fil-verità, jekk jiġi sojer, bro. Yeah, sojer, bro. Din kien l-ewwel wieħed li rebaħ. Eżatti. Kien number ready. 9, 7. Aħna Jgħidilna Marcos qed jgħidilna. Ħawattuni xettu l-film number Jien qatt ma kien so I have no idea. So basically, għaw Malta, it-tekken turna s-sina quite differenti. Like, kulħadd jenterja, jaf minnu tajjeb, jaf minnu ħażin, ma jenterja ħabba l-experience, siħbi jaf li mhux ħajrbaħ, ikun ġa jaf għadik, imma kull dejjem jipprova u darba l-aħħar tournament li daħal vera mar tajjeb actually, like rebaħ 5 out of 10, ġifieri tilef 5, he went 50-50 bażikament. Ħanajtek jekk ma tilabx kontra good players. You're never gonna good, you're not gonna improve. Ħodha minni, jien kont nilab fucking Magic the Gathering u kont nilabha quite competitive. Darba għaliex ġejt rank 3 ta' Malta. Ma nafx kienet, għax kelli sena li gmur tajjeb ħafna u kont nidħol Imma Ukoll, speċi naf li kien hemm ħafna players aħna, bizbis my 4 best friends li nilagħbuha, it-tlieta li huma aħjar minni. Imma sometimes jekk ma tilabx kontrihom, mhux ħadd tibqi. Eżatti. You have to try. Għal xejn toqgħod tibżaħ, diħel il-dak, mela mhux ħanilab, mela. Why? Anzi, fil-video games, video games ukoll, there is an element of luck. Like anything, there's a very skill. Skill is important. Imma hemm dak l-element of luck as well. So, għandek fej ċans, għatma tista' tajt ħajjer baħli 100% żgur. Le, dik vera. But again, if you per esempio, jekk qed tiġġielek if your reactions get faster, billi qed tilab kontra xi ħadd li taf li ħadd arbaħlu dejjem. He might have an off day, that person, that's pro. There are some Tekken players that are monsters. Like when they play, you know you're gonna get destroyed. You're prepared for it, and sometimes you can bring your A game u teħna challenge. It's an honor as well li inti kellek iċ-ċans l-opportunità tilab kontra l-eżempju. Ħodha konna mal-customs, meta konna mal-Fortnite, stream, ma għandix nistream daqsek, imma konna mill-customs tal-Fortnite. Ġili kien jgħidu, għurġi li konna trying to organize a proper tournament, u kien jisaqsuni, il-Mokka diħel, għax Mokka is decent, he's very good in Malta. Wieħed mit-top ta' Malta, ħalli asnafu xinu ma' top ta' Malta pers li tournament ta' Malta ma' nafux. Għamma s-sax tifem minni, imma he's very good. U n-nis kienu jaqta' qalbu, jek diħel Mokka minnix ħanidħol ta' nidħol namel biex Le, vera. Minti tjeknu bxejt. Illa, jaqtaw qalbu għanka fri, un-bat jinek fri. Jien pala persona għatmu għanna t-jedu, l-ħar tournament sajt nidħol, imma bat 15 euro, jien vera, jien amateur player, jien minnix tajja, jien minnix pro scene. Imma siħbi, even though like jara li players it-tieb xorta għatmeta. U verna meraħal dik il-ħagġa, jien kiku jien ma nidħolx jien naraħħa pers jien minix professional mux ħanadħol. Imma inti tijak 5 euro le, ok, 5 euro vera cheap, 5 euro. Le, 15 euro nifima t-sej tempo. 15 euro, essa tournaments are no longer 5 euro, sa they're 15 euro now issa. Imma xorta, jkun hemm daw it-tournaments li jagħmluhom 5-10 euros. Le, xorta interessanti. It's not that much. U plus, inti mhux ħatmur għal 5 minutes ħatinaqra. ħajkollok 3 rounds. Ġieli, stenna. Mhux kull tournament l-istess. Some tournaments 5 minutes kollox, vera, imma l-aħħar week kien vera tajjeb. 15 euro u tilab kważi nofs il-ġurnata tilab il-ħin so tajjeb. Ma niftakar kien hemm żmien ukoll fil-COVID, niftakar Level Academy kienu jagħmlu tournaments online b'xejn. Mela, niftakar mi
Mela, Oh, mela. actually, vera konnu pjaċina. Ma vera bellaħtni inti tgħid li hawn tournaments li xorta tagħmlhom b'xej ma jitlux. Jien qatt ma kont nidħol fil-vedat President qatt kien jiflaħħa Fortnite, so ma mhux wert nidħol jiena. Għaxa kibni mela naqbad nidħol waħda waħdi. Ma sa noqgħod naħli l-ħin, nistenna. Jina raw experience, per esempio, fatti tinkellem l-esports plaza biex forsi namlu pal mamlu ta' Fortnite jamlu wahda non-builds imma l-Maltin biss, like a tournament like that. Tista tagħmel qualifier u bad top 20 kollhom event U pala prezz, eżempju ta' nisa li kellhom, pala prezz ma kienx inqażżes, ku ma kien €8. U għennek jiena l-unika raġuni li ma tħallx, għan illum il-ġurnata l-ħajja tiegħi sar daqsxejn iktar busy. U tu building, u Fortnite ma nafx kemm ili, imma tiskanta taf kemm ġew jibbatu li nies. Diħla. Ija, fatti nkun se ngħidlek kif ma tħallx speċi. Ejwa, ma konti l-qased install Fortnite palissa. Imma, le, dik ħadd pjaċir li rajta. Ġifieri. So jien nixtieq ħalli, infatti nixtieq nkellem tal-esports biex ngħidlu jagħmel wieħed non-builds għax jien tournament non-builds ma rajtx Malta. Nitlula. Jien nitlula. U importanti non-builds għal-Maltin biss. Ħalli actually we can see min huma players tajbi għax kulħadd jgħid pereżempju jiena fil-Mokka tajjeb ħafna. Ma nafx if he's the best Malti għax ma tafx. Meta jidħol tournament ikun hemm il-barranin. So ma tafx li huma Malti. Hemm dak li ieħor cynical li jilab ħafna. Lek cynical, hemm cynical li dejjem streamer fuq TikTok jilab Fortnite. Ilab mal-valid, jew xi ħaġa. Xerox, ma nafx. Dak, ħin kolli. So he's good as well. Nixtieq naraw kontra xulxin, imma ma tarawx għax imbagħad meta jiġu tournament jiġu kontra l-barranin u jaqlawhom il-barranin. Għax bejn il-Maltin, u tkun tafhom bil-ħabba Malta żgħira. U maġġoranza tan-nies kun diġà tafhom inti. Tgħid eżempju jara l-special kontra Jinx, eżempju. Mela. It adds that extra bit hype, qed tifhimni. It does. Il-bent ta' xi Maltin biss. U nistgħu nitkellmu kompletament bil-Malti wkoll għax dik il-problema ta' meta hemm barranin ma kunx jistgħu ma kunx dik il-form ta' banter. M'għandna xejn kontra l-barranin. Honestament, anzi I love And online. keep on doing tournaments kom mal-barranin, imma. Ma nixtieq ikun hemm xi ħaġa Maltin biss. Meta ġabu some online content creators fil-verità ta' Tekken vera anke daw ftit minnhom huma gburi fit-Tekken scene, so vera it was an honor to see them online and play with them. Jimma labx loba maħħom jindak nar imma sibi bada jiski jidulom biex jilab loba maħħom, għax vera nice. Ġivri aħna għanistat barranin joġbuna ħafna, ma just like xikoltant ikunu the tournaments, just. Eżatt, barranin it's an extra step, it's an extra challenge, It's a new leaf to get up there. Toma, nabżaw għad-nis, nerġaw, mela, palmadna tal-arcade, esports faqqawna wahda l-en, jek joġbuk, jew nkella faqqaw xi tournaments għal-Maltin biex kun forsi għal speċjalment Fortnite. Ħalli naraw li mu l-aħjar player ta' Malta fi Fortnite. Għax ħadd ma jaf. Mux jien bro jien laqwa player ta' Fortnite għajz għaw Malta. Nidilkom default dance. Default dance. Wow. Asna nsejt. ċaħġek nsejt default. Insomma, issa ħanaddu għat-trivia x'ma nsejtux d-darba. Ħanaddu ġaw, għanna fit-trivia. Wasanna fit-trivia, ġa. Mala jgħadda l-episod. Mela wasanna l-moment ta' trivia kif biex intikom naqra update u tkunu tafu x'inhu nagħmlu meta nistidnu guest ħanamlu l-għum dal-10 trivia questions biex naraw min iġib l-iktar tajjeb, ħajkonna ranking kif qed taraw ħanitfa' x'imkien hawnhekk ir-ranking sissa kull manna l-dwejn għax qiegħed l-ewwel post minn wieħed għax wieħed u biss għamla. Jien l-aħjar, jien l-aħjar. Literalment f'dil-podcast ħadd ma ħajaddini. Irid nagħmel rematch actually. 6 guys. Jab 6. Jab 6 in a minute. So ħanaraw kif Jinx pala suġġett tajtek League of Legends il-5 questions, bat għandek 5 random other pop culture jek naslu għalihom. Okay, buddy. Jek naslu għalihom. When you're put on the spot, not gonna lie. It's intense. Kalma naqa. Mela, humble yourself. Inti, silence, Dwayne. Mela, ħanibda stopwatch. And now, go. Which champion's weapon of choice is a rocket launcher? Jinx. Which champion is also known as the Chain Warden? Silas. Hazina, don't worry. What's the name of the Netflix League of Legends series? Arcane. What's the name of the League of Legends card game? Legends of Frontera. Which video company developed the game League of Legends? Riot Games. Yes. In the Super Mario movie, Peaches is sung by who? Is what?
The song Peaches is sung by who? Browser. Oh, Bowser. Browser. Who plays Wednesday Addams in the Netflix series? Nsejx isima. All right. What is the We'll take that as no. Wednesday. What's the name of the first-person shooter game developed by Blizzard? Overwatch. Pedro Pascal plays which character in the Last of Us series? Time up. Time up, guys. Time up. Kem għandi? 6. Time up, I'm not gonna lie. Jen Ortega. Jen Ortega. O Joel, kelli jkun. Oh, Pedro Pascal is Joel. tal-Chain Warden. Chain Warden. Fresh. Ejwa. Anzi, inti kellek iktar questions minn li da. Sanna. Jina xfallejt nej. Għaw kif tmur inti, issa. Oh, jien mort. Sena ma fuq konna suba. Għattoħtejt, ija, mela. Rajtom il-light novels kolla? Ija. Għale, tolla, għasal, Anyway, guys, dak kien it-tini episodju tal-podcast, Malta Podcast. Nishtiq ningrazzjaw il-sponsors pal-dejjem li huma il-Planet Consoles li sibuhom Birkirkara u ħanut kif dejjem najdu tal-Geeks li tan anka il-Peacemaker li jgħat wara Jinx, il-statwi u other collectibles u jom il-Peacemaker. Nofsu, ma danx jider. Għax Jinx qasir, kien nizlu l-kamera. Meta kien hemm jien fil-background beda jeder sew bellezza. Dak probabli posta ħajkun dak hemmhekk għax jidher l-aħjar Peacemaker. U is-solo kafe tal-li ġibunna l-kafe ningrazzjawhom biex iġibna hydrated u jibna naqra energy drinks bil-mugs tagħna għaddej. ħanri il-mag tijaj, kullħat juri il-mag. Ejja, il-mugs ta' Pokémon, guys. Il-mag ta' Jinx. Mela, tinsewx il-koll jek tridu tajnuna tufrunna kafe, għavolja solo kafe ġibinna kafe, ma jek trid tufrinna kafe, faqqaw il-Patrion, jibdew, as I said, minn €2, umbat hemm il-tiers l-oħra, obviously aħna namlu €2 kem basically biex tajdinna thank you tħobbu l-affarijiet tagħna, imma wkoll għandna tiers oħra li ħajkonna extra content, Marcos ġaftemna li ħajkonna extra videos fejn ħankunu qed nirreactjaw għal really bad horror movies, so that should be fun. So it's going to be extra minority ħallas extra. ħajkollhom edit content li ħankummedjaw Marcus nibilaw sorbna naraw xi really bad B movies and it should be fun. Plus huma horror movies so xaktar x'nibża jien mhux. If you're gonna watch the horror movies, like I know of the shit ones are really good. They're gonna be really entertaining. So dak ħajkun edit content follow jawna għamlu like fuq Patreon, jitlu membership, ningrazzjawkom il-vantaġġ u koll jekk ma tridux tofrunna kafe, naċċettawa. Li tista' tagħmlu followjawna fuq il-socials tagħna. Yes. Għandna socials ta' Malta Pop huma fuq Facebook, Instagram, TikTok kullum kien. U koll jekk tridu follow il-Dwayne u Rea għandhom is-socials tagħhom ukoll ista' nitfgħu l-lista ta' kulħadd. U anke Marcus li qatt ma jidher imma ista' jidher fl-extra videos jider. Fl-extra videos jem taraw, guys, jemmek nkun nibbuljaw ħna fil-għawil palista, imma għoddim il-kamera nibbuljaw kolla, ma toħżux nkun ħajbqa. Anyway, narawkom next time. Thank you, guys, u pastoltu faqqawna feedback jek tridu, and see you next time. Ciao, ciao!